kids and the needs of their families. Mika, tataki Mika. Pia mo Penny Vea, tataki Penny, Bolava, tataki mai Penny, Vea que te puede achegau, kama ai kinautora la Israel que hindi, ngadamai, te motor mola lola te unga, ke mo umai ai patonian ki Lucila. Mika malo, pia ku ia pe ai pupula hi pe achegau sene hakana. Ai toki me amai whakakata tau. O pas mai ke Emeline, te anoi team is the mothers who have organized the proteins and improve our awareness and understanding of the needs for us to do more, care more. Pamalohat. Kapole na kita turu kainga, kita ngawe, kita tokoni ke lahan. Mao. Kole sekretari singai orang maya kita ke pagkakato alef pamalo. Alo pito anak dia ko kole ke ufaga hainani pada ko sala kimwa palestina para MCO poli kaya ko ngaya ke palestina na asilia tuko yo nataka ati komika ta ofa bea wala isemi pamalo loto konga dia tek martol ko yung mga pinagmatuwa kanya ko dia lagi dia ay palestini o kung talaga yung wala ko paulele mai kanya buwan ke mau mayo o ela tau kami tayo dua mati tau na mahal na tau kama kamuya ya ko tawa mai kau singawe ingawe ya ko ini o mahilo kau ke kau pe pamalola ya di kata kau sea esa spetapisi kama buwan ko isa so soa iho ko mo tokoni tu fa utilize ostre ai mo ta alunga pamalola ya pamalola ke isa so baby ko ke te maudol pe ki kaulunga na ko ko ke pamalo ke sa kau kabisa so dili ko ke te maudol ka te ko ki pa kau siu ese tutau pea pega pa kau buki pea motor ka toa o lama mai pamoponga ina siasi efasi maufua malola ya pamalola ya tota cheski we taya panau kansa ya mai betaula hape na kumia ko kutu da tol ko patient motu ata che yo ke muito ha porque a vacina me já pensa na Simon Lala foi palestina e outra pensa como a que já me falaram lá que vai ficar que se tuata foi se acha o metodista o tabu foi na como loto firma ali que tuane vai coloca o peito ao forfan que maulele vai o vai praise fan ko ele o maulele vai o akonga o sio bata mea to fei ba o konga a sto we have for o loto a fama lo la ya ta lo ko ma o fama lo la ya que cauniva pa lo pito e diva mali e boni pega apa moto que tocan moto cauniva pa fama lo la ya eso que fama lo
maulele mai ya Aotearoa e pai whakahemata ke le motor ia mau whamalola i he ōpoi. Whamalola ia ema koe kakahine mei peito whamalola ia pito ka motor tōni ega nā moe ia koe tokoni la ia te kautoro o whai i e ka koe. O koe whamole whe na awhai ko ngā loa hata e whamalotu au whai. Ko pamo tōko toa e o whai e wake mau whamalo. Sea tau koe peki he eiti. Koe ngā koe ngahi aianga mea na e tō mea e ofu koe ki e te o matolu atu koe ki whakoti. Whamalo lai kia ana koe tāna koe. I he last minute kore ki ai ke rama mai o whahauka ki Patagonia koe ni. Te mau whamalo lai atana i he tokoni o whainga mātou. On behalf for the non-Tongan speakers, on behalf of the President, the members of the Child Cancer Foundation, members from Tonga, may I extend our sincere appreciation and thank you very much for being here with us today, tonight, for your care to share and allowing yourself to be here with us. We know that some of you have Miss Nale this week, and we really pagmamalo going on mahapagli ko ngayon sa hindi ko mo Miss Nale kung sila mamay photo o may panel. But we thank you very much, Dr. Cheng Skin. Thank you very much, Masina. I think Simon Lala is gone, but if you see him, thank you very much to him. Our friends, relatives, family, and all of you who are here tonight, we don't have enough words to express our sincere thank you for being with us and care to share. And may God bless you. Thank you very much. Pagmamalo tu sinai, yang may kaufefide lama e pagmamalo, kaufefin, biya kautuy kautulong ka na ke kapon ya na mal, oksay ke kautulong ya, ikaw mo pagmamalo yung kautulong kaya may otuwa, lahihan libe ya maunay na, kagogole, kamole hindi na rin kaufekau, kaufekau sinyangan. Okay, yung day mo ito'y nagyay kung yellow fin ni Hong Fu, ito'y beli punong amito nga, yung handa din na siya mao, nga imbis na rin ko yung doon, kaya kung tarin na yung pa yan. Kung ito kilama ba yung doon, kaya si Rian Po, musnay, talang-talang doon, kaya kung nga ito mahumingan ko, hindi may ito nga. Hong Fu doon, yellow fins, ang mga gabi, magkakato aki ay pagkina o efiafi. Kung ko lang kaya sila ni Hangana, kakati may gufay kapulay o sasweswiyana, o kaya ko ang sila ni, o kung na mo na pera sa Hangana ka mga manini na naiheni kimuha, doon pagkakaw puli ko lang nga o kanan manukau isa sa desi kagoy FFD dinatok hikimay iragi wiki mana po osi ki padonia FFK puli sa Switzerland di o kanan ni idusin ng malo.
ngoma pika wit ko ni ko patata le ko mao fai atu e tau ni ko e la toa ko pa o fo ke poni e no pa e taman a no ape o ke a
Pero mea na hoi henia te ki autoru. Kei ke lawa he ko moko e konua. O au ke la pana ko mauroto na maua pana. E whaofofa e kawina. O whaofofa haru hina. Pe o maha pana e roto. Ke kau he mea o kua pia pia mo kua. Koe au mau ka me kai mo kua manoa. Opa o whai e a He mai a home e ko matapuri. O toke tāre me he whare mahaki. Ka kai o iroa he nao e tani. Kai maa e sina he whaamiri. E muna loko toke. A ua loko e. Katoa mahi koe whai no maari e whai e mau kaweta. Koe whai no maari e whai e mau opa o ta kone. E mau e pia. He alo opa ai. Omi kaini e lei. Toa mau hapai atu ke a piona. Pai kapaki nei o whāke me mau maui. Mātua si whanau kan sā kungai mau katahara mai nā whāke. Mau mamoia ko tope. Mau tope e awhi nima. Mahi o ea. Tau tutuku mō a pio. Whakapoki hao ki mau toru. Hou e ki e ngā ke ana. Moma nā kure. Ki mau toru e ngā kura mā. Ea pika rā. E mo kākua ki tuka koroa. O riko e a pongi te muna. Tō kā hoi kua. Kāre e mau tupu e whakakakato. Ka e mau ku. Loi ka kawai mai e sisu karaisi. Aro. Ka o mau ku. Nini ka mai teresa tau e ka whaitua pe no mai mātoni. O whaiti mau tōka tōka no hina hawe. Just for the benefit of the non-Tongan speakers, total for this evening is 16,215. Now I'll be the of another teaching.